Yabasuhuje mwese, buri muntu wese mw'isi aho yaba akomoka hose, haba mu cyaro cyangwa se mu mujyi, haba hari umuntu ufatwa nk'umukire kuruta abandi. Uyu munsi umuherwe wa mbere ku isi ni umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Afurika, yitwa Elon Musk. Uyu atunze arenga biliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuherwe wa mbere muri Afurika ni umunya-Nigeria yitwa Aliko Dangote, atunze asanga biliyoni 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese wari uzi ko umuntu wakoresheje telefone ya mbere y'inziramugozi, izi tugendana, izi dukoresha ibikorwa bitandukanye, izi tuvugiraho, iyo ngiyo ufite mu mufuka wawe cyangwa se mu ntoki, akayikoresha mu guhamagara, ari umunyarwanda ku mugabane wose wa Afurika? Ese wari uzi ko mu mwaka wa 2007 mu bakire 350 ku isi yose harimo n'umunyarwanda? Wishidikanya wabyumvise neza, buri gace kose mu isi kagira umuherwe wako. Ubu hise wibaza ngo mu Rwanda ni bande batunze amadolari menshi cyangwa se amafaranga menshi kurusha abandi? Uyu mwaka turimo mu Rwanda by'umwihariko ni igihugu cyakomeje kugenda kigira abakire benshi cyane. Twifashishije ibitangazamakuru bitandukanye, abashakashatsi batandukanye, naguteguriye abakire bambere muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bafite amafaranga menshi kandi babaherwe bigaragarira buri wese. Akenshi iyo uvuze umuherwe abantu babyumva bitandukanye. Ni ukuvuga ngo umuherwe ni umuntu ufite amafaranga menshi kurusha abandi muri ako gace utuyemo. Uyu munsi rero nguteguriye abaherwe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo ni abafite amafaranga menshi kurusha twese dutuye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ni Star Galaxy TV. Nge nitwa Kebrice Umugwaneza, nguhaye ikaze. Mu buzima busanzwe hari abantu dufata nk'abakire ariko tutazi ingano y'amafaranga batunze kubera ko nta makuru tubifiteho. Mu Rwanda by'umwihariko hari abakire twemera ko bafite amafaranga menshi ariko abenshi ntabwo tuzi amafaranga batunze. Uyu munsi igisubizo cyabonetse. Ngaba abakire 10 bafite amafaranga menshi kurusha abandi. Gusa uru rutonde nutaza kwisangamo, ntuze kugira ngo nuko nasuzuguye amafaranga yawe, ahubwo amafaranga yawe utunze ntabwo nzi umugano yayo, ntabwo nzi umubare wayo. Aba ngiye kukubwira nabo nakorewe ubushakashatsi nifashishije ibitangazamakuru bikomeye, nifashishije abashakashatsi bakomeye, nifashishije amakuru atandukanye aturutse ahantu hatandukanye. Naba bakire 10 bafite amafaranga menshi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 10 haza Sina Gerard. Uyu yinjiza agera kuri miliyoni zirenga 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Uretse ibi kandi uyu mugabo afite n'andi mafaranga menshi yinjiza ku ruhande ariko utahita usobanura nonaha. Akenshi iyo wumvise Sina Gerard uhita utekereza akabanga cyangwa se entreprise urwibutso. Uyu mugabo ibi byose bimwinjiriza amafaranga menshi cyane, ariko ku isonga haza uruganda afite ruri mu karere ka Rulindo. Uru ruganda ni uruganda rukora ibintu bitandukanye nk'imitobe, ibisuguti ndetse n'amazi n'ibindi bintu byinshi. Akaba afite hoteli zitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse akaba afite n'ikigo cy'amashuri. Asa ku mwanya wa 10 mu bakire bafite amafaranga menshi cyangwa se abaherwe bari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 uyu nawe ni umwe mu bakire bakomeye cyane bari hano mu Rwanda. Afite imigabane muri kampani zitwara abantu hano mu Rwanda, yewe hari n'izo afitemo imigabane 99%. Izi kampani harimo nka Ritiko, RFTC ndetse na Jari Transport. Byose bikubiye mu cyitwa Jari Holdings. Uretse ibi kandi Twahirwa Dodo afite za gare ze ku giti cye ziparikwamo imodoka ziri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu. Byose bimwinjiriza asanga miliyoni 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akinjira buri mwaka. Ku mwanya wa 8 abenshi baramuzi, yewe n'umwana w'imyaka 5 ukunda umupira ufite ikipe afana hano mu Rwanda ntabwo yaba atamuzi. Yitwa Kakuzankuriza Charles, abenshi bamuzi nka Kenisi. Uyu mugabo yinjiza arenga miliyoni 60 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akayinjiza buri mwaka. Atunze ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Gasogi United, akaba anafite TV1 ndetse na Radio 1. Ibi byose bimwinjiriza ayo mafaranga. Yewe afite n'amabare atandukanye, afite n'amahoteli menshi cyane, afitemo imigabane. KNC bimushyira byose ku mwanya wa 8 mu bakire bafite amafaranga menshi kuri uyu mugabane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 abenshi turamuzi, gusa hari n'abandi benshi batamuzi. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Rusirare Jacques, atunze arenga miliyoni 62 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
akabikomora mu ruganda rwe rwitwa Amekikro. Uru ni uruganda rukora ibijyanye n'amarange rwamenyekanye muri Afurika yose, dore ko rucuruza product zarwo mu bihugu byose bya Afurika. Aza ku mwanya wa 7 mu bakire bafite amafaranga menshi cyangwa se abaherwe bari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga abagize famiye ya Makuza Berite. No kuvuga ngo Makuza Berite ubusanzwe yarapfuye, ariko nubwo yapfuye ari umwe mu bakire bafite amafaranga menshi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi ntabwo yigeze yajyana, yasigiye umuryango we. Uyu abenshi baramuzi, gusa bamuzi cyane ku nyubako afite muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, imwe mu nyubako ndende ziri muri uyu mujyi wa Kigali yitwa Makuza Peace Plaza. Iyi ni imwe mu nyubako zikomeye ziri muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba kandi yarapfuye asize uruganda rukomeye cyane muri aka karere dutuye rukora matera, Rwanda Form. Iyi famiye ye iza ku mwanya wa 6 mu bantu bafite amafaranga menshi cyane mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wise wibaza ngo ibi byose bibinjiriza ngahe? Ibyo byose nakubwiye hejuru bibinjiriza arenga miliyoni 80 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikabashyira ku mwanya wa 6 mu bakire bafite amafaranga menshi muri igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Mugisha Joseph. Birashoboka ko mwumvise bwa mbere, birashoboka ko utari umuzi, ariko nawe uyu ni umwe mu bagabo bafite kampani y'ubwubatsi hano mu Rwanda zikomeye, yewe zinakomeye muri East Africa, yitwa Fair Construction. Iyi ni imwe mu makampani akomeye muri aka karere, yagiye yubaka inyubako nyinshi zikomeye cyane. Inyubako kuri uyu munsi, kuri ubu ngubu dufata nk'izambere muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi kampani imwinjiriza arenga miliyoni 165 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wise wibaza ngo bane bambere ni bande? Ku mwanya wa 4 turasanga Hatari Sekoko. Uyu nawe wasanga utamuzi kubera ko adakunda kujya cyane mu itangazamakuru, adakunda kuvugwa cyane mu itangazamakuru, abenshi ntago bamuzi. Gusa ni umwe mu bantu babakire bari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari we munyarwanda ufite inzu ndende muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, Kigali City Tower. Iyi nyubako ni imwe mu nyubako ziri mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndende, kandi yatwaye amafaranga menshi cyane kugira ngo ibe yubatse. Iyi nyubako igeretse inshuro 20, ifite metero 90 z'uburebure. Uretse City Tower kandi afite n'izindi nyubako zitandukanye zirimo nka Downtown, abenshi barayizi, iherereye hagati mu mujyi wa Kigali, ndetse na Marriott Hotel. Ibi byose bimwinjiriza asanga miliyoni 242 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 3 turasanga Gatera Egide. Uyu afite kampani icuruza petrole bita SP, ikorera mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika. Gatera Egide niwe nyiri Rwanda Mountain Tea. Iyi ni kampani itunganya ikanohereza icyayi hanze y'u Rwanda mu bihugu birenga 100 biri kuri uyu mubumbe dutuyeho. Ibi byose bimwinjiriza asanga miliyoni 282 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 2 turasanga Tribert Rujigiro, cyangwa se Tribert Rujigiro. Uyu mugabo abenshi baramuzi, dore ko hari na quartier zimwe na zimwe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda zagiye zimwitirirwa zikitwa Rujigiro. Hari imidugudu myinshi yagiye yubakwa uyu munsi yitwa Rujigiro. Abantu batuye Gikondo murabizi cyane. Uyu niwe boss w'uruganda rwa mbere ku mugabane wa Afurika rukora itabi bita Pan African Tobacco, PTG. Uru ruganda rukorera mu bihugu 9 bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, birimo Ghana, Nigeria, Burundi, Congo, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ibindi. Uyu mugabo yinjiza arenga miliyoni 352 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Bise wibaza ngo ninde uri ku mwanya wa mbere? Ku mwanya wa mbere turasanga umugabo w'intashyikirwa ku isi yose bitewe n'ibikorwa binyuranye amaze kugeraho, yitwa Excellence Paul Kagame. Ni perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu ni umwe mu bantu bavuga ari kijyana kuri iyi si dutuyeho, akaba ari umwe mu baperezida bafite amafaranga menshi cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Uyu ikimushyira ku mwanya wa mbere nta kindi, afite imigabane myinshi mu cyitwa Christopher Rangers, hahazamo nk'Inyange, Isco, Ruriba ndetse n'izindi. Ibi byose bimwinjiriza asanga miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Gusa ibi ntabwo bivugwaho rumwe na benshi, kubera ko tujya gutegura iyi nkuru hari ikinyamakuru cyitwa Fabulous giherutse gusohora ibi ngibi mu mwaka wa 2019. Nicyo cyagaragaje amakuru yerekeye kuri perezida w'u Rwanda, kubera ko akenshi amakuru y'abaperezida b'ibihugu bakunda kuyagira ubwiru, ntabwo akunda kujya habonetse hose. Nibyo twashingiyeho tumushyira ku mwanya wa mbere. Mu ntangiriro z'iki kiganiro nakubwiye ko umuntu wa mbere wakoresheje telefone y'inziramugozi ari umunyarwanda. Uyu akaba yaranaje mu bakire 350 bakize bafite amafaranga menshi kurusha abandi ku isi, hari mu mwaka wa 2007. Uyu mugabo akaba ari nabwo yapfuye. Niwe muntu wa mbere wacuruje telefone y'inziramugozi ku mugabane wa Afurika. Niwe muntu wa mbere wabivugiye kuri telefone y'inziramugozi kuri uyu mugabane wa Afurika. Yari afite ikigo cy'itumanaho
naho ku mugabane wa Afurika niwe wagurishije telefone ya mbere. Birumvikana telefone ze zitwaga Motorola. Byashoboka ko wigeze ubona Motorola kera mu myaka myinshi ishize, cyangwa se n'uyu munsi ukaba ukizibona. Izo telefone zacuruzwaga na kampani y'umunyarwanda. Uyu yitwaga Rwanda Michael Alexis, niwe mukire w'ibihe byose mu banyarwanda, watunze amafaranga menshi cyane, dore ko iki gihe aza mu bakire 350 bakize ku mugabane w'isi. Yari afite biliyoni 3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe twagashyize ku mwanya wa mbere mu Rwanda, ariko hashize imyaka myinshi apfuye mu mwaka wa 2007. Byumvikane ko aza mu bakire nabo bakize mu Rwanda. Abandi tutakwirengagiza bafite amafaranga menshi ariko bataje muri rutonde, wakoze tepande benshi buramuzi. Aba bagabo bombi tugiye kubagarukaho, tugiye kuvuga amateka yabo bwakira bugacya. Nyemerera duhure mu bindi biganiro tuvuge kuri aba bagabo, tuvuge kuri uyu wagurishije telefone ya mbere y'inziramugozi muri Afurika, ikaba ari nayo yakoreshejwe kuri uyu mugabane dutuyeho. Tuvuge kuri uyu wazanye tepandego ikaba ikoreshwa mu bihugu bitandukanye kuri uyu mugabane wa Afurika. Byose tubivugeho. Mwakoze kubana nanjye, nitwa Kebrice Umugwaneza. Nyemerera duhure mu biganiro bitandukanye.